tua gintuai nagabinda tulinta nombre but stolindar linkoi nagabinda ga jinkoi jinkhia Niduairu nagabinda Jeffrey Karkongor Badang Shapoit Hadeli Niduairu nagabinda Kajinkoi Jinkia Jang Wanlang Kukpar Pariang Niduairu nagabinda Danosha Nongse Barakega Sngi Kamitaga Sngi Duai nagabinda Kajinkoi Jinkia Jang Kong Prinda Nombri But Priyar Nongrum Justin Karsati But Desmonda Laispa Sapua Laispa Sapua Galak men habafat bakio Galak men habafat bakio Galak men habafat bakio Yang injalen yushayin jomuja Raya royu dragon blood hallelujah Raya royu dragon blood hallelujah Raya royu dragon blood hallelujah Tanpa hidang yushayin jomuja Kohimen kopara tongil sngongo yau jisu nagabinda ganega step nginangaiti akijing tumu jongi baro Iduai nagabinda ka Bible Convention haganega sngi sejain Iduai nagabinda ka jingai ka jingkur ko baro kabangidon kam haga jingim jongi man ka kelipma Duai nagabinda kina baro badon hapadengi jimpin kare iki exam baper Duai nagabinda ki bapangi bashito Bakinduk yo ke jingkhoi jingkha Ha kerteng uppa baru khon baru men sim Bakhuid Amen ka jinga e jongo trai jongi yu Jesus Christ ba ka jingi jongo play lem ba ka jinga silak jongo men sim Bakhuid kindon ranka bpi barong Ringat bakiru Mindaka sngi kabalang karake ya ka sngi penkantang jongalatoren basilika kayimane jomu pop nilabano bat kabadon halatren bad ngi ongru kane kalongka imane bha jomu ya anis bakui tongin duwai hagane ka sngi burom jongalatren basilika nagapinta kajinga e baro kaba ngidon kamru haga jingim jongi Bandup burom yau trai, bandup shem, bandup lap yau trai, haka jingim jongi kapaman ka kelip mat. Yaki por baro ngim shimla burom yau trai haka jingim. Yaki por ngila ngop haka pop, pan ngila pintingit iyaka, temple jongo trai, kabalam ka met jongi. Tengin sangesh por ban pan map. Try Jisu map yengi site kud yengi na bar ki pop ki bang ilale nga plam au play button por baro madam I government kwara bangale pop shukure dag jimper khat dag kim dag kam badag jimper dag jingle balachunga dag jingle balachunga dag jingle balat bakau ejunga namar kata namar Maria Bakhuid Kabayay sa kati suti,
Yaki angel wat kiri kui. Badiapi korimen kopara. Benduai nagabinda chunga. How tai ublay chungi. Ublay badon bor bado nis neyangi. Barandala map igi pop jungi. Unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Who tried to ease and Who tried to ease and Who tried to ease and Go Christo ease and Go Christo ease and Go Christ, go Christ, go ease and Go try to ease and Go try to ease and Go try to ease and Urong bublay siya dyan, taragin niyang jinsu. Hagilen riwaro balon lamon mama. Iyayaro yamin, bilang bagi-bagi. Iyay pendan burong, bagis ng uyamin. Try to play simple, kuplanon borbaro. Kukul magway, kupagutray uchis. Kukul ng produble, bakit kipaperte? Kupiang kajing kerpan, tus raw seneyani. Teitang mami bakut, teitang mami utran. Uway bahat kitang mami kuchi sukri. Mami bayay longpe, hajing yalong kawe. Adumen simbakun, hagrapurong upang. Amen. To nginnia duwai. Duwai nagabinda ki jing tumo shimet shimet. Duwai nagabinda ki exam. Jongi kinna. Duwai nagabinda ki bapangi bashita. Duwai nagabinda ka Bible convention haganegas ngi sayjain. But baro ki badon jing tumo banwan shimenda. Ni duwai kar pangro nagabinda bar ki kinna hakatagas ngi. Kamtame nagabinda ka jimpin kare exam. Koblay may uba naki mau ki bay im but ki bala jade kinsai me penkre yaga jaka shangne shi junom naga binda ka burong bakraw jame tanang pinskem haka balang jame yaw mensiyam ka jinga e uba mela ai kanamba ki pait ringe jame daga jinge roy jangi kinla bante yaga Jerusalem bening da utrai jangi Jesus Christ ukon jame uba im bada basen sha renkat badme haga jingelam kaway jung min sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen.
Kajing puli naga kitab Ezekiel nong etulupa. Hakito kisngi wangal ulaya lambiang yang asya kajin kang jong ka temple. Barhakmi ka kala kersoy na krum ka tengkong jong ka temple syapang mingi. Namar ka temple ka pai sya mingi bat ka kala tuj arsut na krum ba sya ka mon jong ka tengkong ka temple. Syapang syati na ka duan. Ti ulara yang syabar lingba ka kerdop basyate. Bat ulayalam yang saudong ha kabenta ka basyabar. Syadu ka kerdop ka bakham syabar. Ka bapai syamingi. Bat ka kalatuj ha kaliang ka basya kamon. Ti ulaong hanga. Kani ka wa katuj sya kathan mingi. Bat nang ta arsut sya ka araba. Bat haba katuj sya ka ka balhen chong ka duriyaw. Kata ka kan kalakuj. Bat kat sya ba ka wa katuj. Man la ujin tau ba im. Uba boy haka im. Bat kindon shibun ba kidoka. Naba kani ka katuj syata. Ba ki ka duriyaw kin kalakuj. Kumta baro kin im. Kat sya ba ka wa katuj. Bat haki rudwa. Habaro arliang jong ka wa. Ki jading bun rukom. Kin mi ban penmiang jinbam. Kisla jong ki kin telor. Lemni kin pep ban say kiso. Hendrai kin say kiso tamay man la ubnay. Namar ba la ay yaki. Da ka wa ka batuj na ka chaka kentang. Kiso jong ki kin long jinbam. Bat kisla jong ki kin long dawai. Kaktin jong try. Palei. Nomor news pa at kuntai. News pa at kuntai.
kentang ya kene ke yong utrai Baka kerteng jong akan syong hang ta junom Hallelujah. 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 Utrai undon reng kad bat pim. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kum ya anis. Kaburam utrai Kapas ka jongi Jew kalajan badu Jesu la Lait-ïa Jerusalem. Haka temple ulalap ya kebriu ke bayadi masi bad blang bad paro. Bad ya ke ba ya pain pisa tengka. Baki ya shang hala kimi ulasna shabuk da kitlai bad ulabbe ya ki baro na ka temple. Bad blang bad masi. Ulate pasait yaki pisa jongi nongia pain badula penkarla kompong yaki mi jongi badula ong hakitu ki badi bar paro ra bag yaki nangne pemde ben pelong yaki ying upa jonga ka jaka yo kisinran jongu kelaken mau yaka balato ka jingi shirhem yak ying jomme kan bamdu yanga tegi Jew kila ong hau kai ka dak medon ban peni hangi ba medon bor ban le yakane Jesu le jibab yaki hapen bra yakane ga temple but hapo laisngi ngan peniang biang yaka nangda ki Jew kila ong kala shimpor saupo Henrius nem bante yakane ka temple but me part men peniang yaka hapo laisngi Henry ulakran syapang ka temple jonga medjomu kumda habala penmi pat yavu na kibaya kisinran jongu kilaken mau ba uladep ong yakane ti kilangait yaka jingto bad yaka tin kaba ujisu ulakran ka gospel jong utrai Kachinyara ya meko Chris ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ minta kasngi kabalang ka reke ya kasngi burom janga jingaiti ya kiyimane ba ha latren harro barkane kiyimane ka chait kodru kiyimane ba jongu ya anis Bakhuid bad hapdeng baro ki mane ha rom kane kalong ki mane ba kong santam namar kane kalong ki mane ni ong cathedral namar upa Bakhuid po Francis ulongru bishop jonga rom haba ulong bishop jonga rom ya ka cathedral kalong kane ki mane Lateran Basilica ki shait ong ne ya ki mane ba jongu ya anis Bakhuid but kane ki mane kalong ka bakong san namar hadin ka niam kristan kalayo jinglai loit hapo ki jingsen shar jongu us Constantine ula tarwa ya kane ka jaka badon kane ki mane halatren naga binda ka balang bad ulate ya ki mane ba u pop un shong hangdo hadin pat kaladon ke jingya per jingmod bad ke kitma bonjai bad ka upa Bakhuid ula kindria jaka sha France Avignon bad ula Saslem Avignon hadin pat kila wan pai biang kila kindria jaka wan shong biang harom hakata kapor kila te biang ya ki mane namar na ki por kabadon bon ki jingale na ki liang jonginong shun ki shai pinjot ya ki mane but kane kalonga ki story but hapoka jingsen shar jongu pop innocent kila te biang ya kane ki mane kala jalong hakas nam hakas pas nem continue but nadu kata ka por kane kalong ki mane ba kongsan nagabinta
Upa Bakhuid Pope Francis Bart ka diocese jong ka rom baroka way. Di nakataka daw ni rake ya ka Sngi burom jong ka ne ki mane Lateran ni ong. Ka imane ba Lateran ne Lateran Basilica ne imane ba jong Yanis Bakhuid. But kane ki imane ka ba itinat kalong ka ba ka ba yar. But bon gi bru ki lay jingo ki duai ha kane ki imane ha po kane ki imane. But Palei minta ka Sngi ngirake ya ka ne ka Sngi burom jong ka ne ki imane. But ka Sngi burom jong ka ne ki imane kalong ka Sngi burom jong mal ki bangi. Habangi rake ya ka Sngi burom jong ka ne ki imane ba halaturen kane kalong ro ka Sngi burom jongi Sngi burom jong ka jinge. Sngi burom jong ka jinge namar ublay ulajit karpang iya kane ka imane nakapenta ban peni ya ka burom jongu ya ka burom ka itiar. Lesa don bun gi buryu ki ba kran ben ya ka balang don bun gi ba kinno ya ka balang bad habangi hikai ya ka jingshisharu don bun gi buryu kim treban pidiang. Henre ngi pidiang iya kane baro da ka jinge ngiosngo na ka jingpule na ka kitab Ezekiel nungya tolupa kai ka bangi pule ngilayos ngo binda kasngi kalami kawai ka wadui na po ka duwan jong ka imane kata ka wadui kala ai bam yaki doka don bun gi doka ha kane ka wadui kalami but kane ka wadui kala he lasan but ka kerlalong ka waba but sharu jong ne ka wa don bun gi ding but gi sla jong gi ta gi ding kelong gi dabai ka shinye ki brio but kalalong shisha ka jinkar ko but ka jinga ki brio ki bala sa ha ro jong kane ka wa ki bala but kila bam da ki dokka baro kine kilong ki parsi kilong ki jingi kai ka ba kordor ka bang dang yo omde shu petang ka wa henre ngide ben sotu kadon ka re ka ba uble mut man hikai ngi lemba kane ka jimpeni dur jongane ka wa kaya ka ba utrai wala ko ban hikai ba mallaki yemane kalonga jakashung jungu bale habangi mane nadu ka donut ya ubale haki yemane na hangda ngishem ngilap ya ka burom jungu bale ngiyamad ya ka jingi jungu bale ngiyamad ya ka jingurku jungu bale ngiyamad ya ka jinglai luid lemba ka jimmane jungi tinaga ka daw Utrayu pinkerpang ya ke Yemene kaniru kala kadau shapang Yemene ba ha Jerusalem kai ka ban sajia iki bryo batur sha kene ke Yemene minda ke Yemene ba Jerusalem omdonchu ha ka jaka jong ke Yemene ba Jerusalem minda man pai vai ngi kalalong ki Yemene rit nama roshong mano ushong ujisu ha pojongi ngi kalalong ke temple Bakhuid jongo balai ni kalalong ke temple Bakhuid jongo balai na barba ujisu shong ha pojongi bad na pojongi pat ngide bandon kata ka jinga ngide bandon ka duwan ka dupan katcha ba shong ujisu hangda don ka temple hangda don ka duwan but napo ka duwan kae ka bade ban mi ya ka waduit badang ai jingim ya kiwai ya ka waduit pa pinkoi ya kiwai ya ka waduit kabalaban pensula ya kiwai ba nagada ka daw habangi puli naga gospel minda kasni ujisu kren shapang ke temple Jerusalem haba ujisu le leisha ke temple Jerusalem ule yo ayu ule yo ki masi ule yo ki blanc yo ki bru ki ba kai ha ke temple Ula yo ki bru ki ba pinkul mari ke temple. Ula yo ki bru bala perlong yo ke temple. Ula yo ki bru ba kangladi ki bru ba wan mane iyawu. Da ka ba perlong yo ka temple. Ten ko himen ko para ni don kane ke jinglong hapo jongi. Ni perlong yo lat habangi im haka jinghuri hura. Ne habangi ngim burom ya ujisu ha kapojongi habang ngim treben burom ya ujisu ha ke temple Bakhuid jongo kadon ke jimma yengi baro kai ka taka jimma ngila ben perlong ya lade kum ki buryu yo ni duno ya ka burom ni duno ya ke jingi te ngi de bandon ka kor ka burom lese don bon ki buryu ki bam par shampang ya ke ne ki lese ki kavam mau nabar ki stang ban kren
ka laipurukam persyaya ka balang Bakhuid henre ban sutu ya ka jimaya jong ka jingi do bale ngidon kam ban syang puzon bat syashkor ya bale kae ka pa upas ya hang nilaban yo ibon sin kibru kibambat shempang ya ka jingi kai jong jisu kibambat shempang ya ka jimaya jong ka baneng lese ki kran laipurukam persyaya ka jingku jong ka balang don bon giba kran persya ya ka jimpinyai jong ka balang Don bon gibriu kiba aptap ban penjaburom ya kabala. Don bon gibriu kibam treban kongo ya kabala. Kum kini gibriu ngimlaban pensautu namar kila rai lupa banum tre ban pediang ya ke jing shisha ha ke jing em chongki. Bon sin nga yo i kabanga ngi kran pensha ye don bon gibriu ki kran nama kam da me habangi ai jing kran ha ke YouTube. Laban yo ibon ki beriu ki kalam sautu nongri ki kren laipuru kam persya ya ke jingi kai ba shisha kumgini ki beriu deban don bay lese kumgini ki beriu ki yarap yang ngiru panang pengam ya ke jingi lada omdon mano bayale persya nginum puson jiliu te haba ngireke kumgini ke sngi burom jong ke imane ba halatren ngidon kam ban puson ubele udon ke jimmut nagabenda jongi baro yaga jinge jungi omde kano ka kaba pensyong nongrin halar kano ka kana puriskam henry ka jinge jungi ka pensyong nongrin halar uble halar jisu ulangu mausia but de halar uni ujisu ngithe yaga jingim jungi halar uni ujisu ngit penskam yaga jinge jungi kalam ujisu ngimlaban penkalai yaga jinge jungi Kalam ujisu hapo jongi ngimla ban kalalonga temple Bakhuid ka yimane ba halateren ka kot ka ver ini evai pa evairo ban le kuin ha ka jingim jongi ban sautu ujisu shong hapo jonga ngaru ngalong u temple bare ngaru ngalong temple bare badlada manga ban mapi ngilong ka yimane barit kaya kabangi deban le ni deban treshitam ban mi ya ka waduit na pojongi kaya ka taka waduit ka bade ban mi na pojongi ka bor bat ka jimpen slay jongumen siyam Bakhuid ngide ban pen slay ya kiwe ngimde ban pintingit ya ka nega temple ngimde ban perlong ka jaka yau ya ka jingim jongi ha ka jing huri hula da ka jing parakat ka basinio da ka jing snow ka basinio ha ka jing mudur ka basinio ha ka jing kwa ka basinio pinban ngide ban pinmi yau tau waduit kata ka waduit kabala banai jingim yakiwe hayinga sem jongi haki imlang salang jongi haki himen ki para jongi ngide ban long ki bakurku yakiwe te kabamot ngidon ka jingit kli ban imkoi haba ngirai ban imkoi haba ngirai ban lekoi ngidang kerku pinban yakiwe ngidang pinne ya ka jinge jungiwe ka imane ba latren kalong ka dak ka shin junga jinge kalong ka dak ka shin junga jimmane jungi kalong ka dak ka shin junga jingdon jungu jisu hapadeng jungi kaneru kalong ka dak ka shin junga bor ka itiar junga balang namar ka imane latren kalongru ya ka jaka shong jungu upa Bakhuid ulong unong senshar jong kawe ke ribarit watikan ulong unong senshar jong ka balang Bakhuid baro kawe balang salonsa ulong unong senshar jong ka diocese Rome tai ukbat laitili kam kawe ka kam ka ba ubat kalong kum unong senshar jong ka ri kum unong senshar jong ka ri Udeben pinyade pad man leki nong senshar jong ki wei pat kiri lese don bon gibri ki peit yawu lese u yakaran bat ki wei pat ki nong senshar u pinyade bat ki lese u soy ya ka jimmen jor bat ki kata kayai kum nong senshar kum u prime minister ne kum u president henry ka wei pat ka binta kalong ulong nong senshar pad nong yalam jong ka balang ha kata ka kam ule yaki kam kaba koi ushong haka ketchongu bado bishar u penbana u pendimai u kikai u bats triang yaki ke baro kabala hiar pateng naka jinglong upa bakui jongu Petrus
Tenaga tagadao ngi haben nang ban penyaper ya ka kerdan laitili ki kerdan kaba upa Bakhuid po Francis ubat ha ka jingim chong. But kabang irake ya ka nega sngi burom kane kalong ru jingkot jongi banduai na ka benda upa Bakhuid po Francis akini ge sngi ulakar pad yangi banduai bha yanga bangandup la ban yalam ya upai baro shaga jingid uplay. Pagin duai ha ka nega pormas Bamangi baro nginang penskem ya kajingay bangin nung pelong yalade kajakayau hakano kano kadur jong kajingim kalam sumar kalam kusia. Jisube id karku kardo yangi pensle yangi bangin lang shisha kikun kiba id yame kikun kiba buram yame kikun kiba smotu barabor ya kajingdon jame hapo jongi namar ngilong kayimane barit kaba kit ia ka jington jame ka temple Bakhuid jame pen kantang yangi pen slay yangi da ka por jame en ya ro ya utrai Jesus Christ amen tangin yang baro tangin pla ia ka jinge ka jongi ngange Palei bor boro non tau ko nei wat kendo Padahal Jesus Kristus pun mengalami jemu, utrai jemu, yang punya sisi Bakhuid, yang berkata kemarin Kristi, yang bersyara bain hako Pontius Pilatus, lasana penayabu, layak natep yabu, lahya syakibaya, tagasni kabalai lamipan nakibaya, ulakio syabani, usyang syakamon ublay upa badan borba, nang taon wan pa bandusari kibayim bat kibaya. Ngangit no mensiam Bakhuid, aga balak Catholic Bakhuid, aga jingasalo kiri Bakhuid, aga jimak egipo, aga jimipat kado, aga jingim bam jikut. Amen. Laispa nrepusah. ya duai ko himen ko para maka jingkinia jonga ba jumpi kallong ka ba priang kun ha ublay upa badan bor barom to try priang jingkinia ne kiti jumpi na benda jingro bro de de chu jingdai dia la to pediang ikar part ko try ya ga jingai bangila tharwa but to ai ba ki tu ki ba wat ya ga jingerap jame kinyo pediang ha kane ga jeka ya ga bor jangi sacrament but ya ga jubab ya ga jing do wai jangi da ukre so try jangim amen utrai undon rank bat pim ko ken tiu ya la ki do nut minai ngu ya utrai ublay jangim da shisha kalanga bashong hok bat ka badai kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jakha banaingu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jik namar haga jings born jamme mela mon ban shong hagane ka ying jing doai knamba men penjanai yangi kum ka temple jong men siam Bakhuid kabala karshan da ka jingarap bayaine jonga jinga e jamme but kaba palang da ka buram janga jingim kaba me pediang hon na u snem sha u snem me pen ku dia kabalang
kanong lait kurim ukaris ya kabala peni dak lupa haki jing tei bangila ban yo I kanamba da kaba kemen kom ka kemi jong ki kon babon balin yanai haka yaga jaka jangkahi haka buram baneng jame patkumda pat baru ki angel bat rikoi ye ro yame bani pen bana kalem sange Bakhuid, putra yu play kipan, lengker tay sa wala kaburong chongmin. Hosanna, Hosanna, torwa yu play shachong. Hosanna, you let you know. And yaro you kawan, hagagateng utray, lengper tay sa wala kaburong chongmin. Hosanna, Hosanna, torwa you play shachong. Hosanna, you let you know. ni tuai halaga men siam jongi naga benda ga jimpen slet mai jong men siam bakoi bangiru ngilong ge temple bakoi jong ukris bangin long shisha ke bakar ko ya ke ve apen slay ya ke ve daga jimba men siam jongi da shisha melong bakoi kotrai kata mei jong ka jing koi barom namar khatangi karpadia me to pen kuwait pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pha yau men sim jame kum ga je halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ga jing sha shita ula shim ya upu badak ba aingu yame ula kedia yavu badala ai khalage senran u om to shim batobam nakane pi baro na markane kalong ka met janga ya ka banaiti na ka benda jompi Hakaju keru kamendal le abam ula shim yakakuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halage senran u on tu shim bat di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam chikut yakaben pen mi naga benda jumpy ba naga benda ki babon naga benda ga jimap yakipop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jongo Chris tapen koi yangi tapen koi yagi men siam hadim pen koi tapen koi ben kia yangi yada yangi na ubaman Kajim maya jong kajinge Katasin bani bang yune upu Bagi dinakani kakuri Di penna kajing yak chong mi kutra Namar kata ngi kita penmenda ya ke jingia bad ke jimi pha jangu ngi tarwa hame ko tra yo po jang jingim bad ya ka kuri jang jim peni ngi da ai ngoi dem namar mela nyu yangi ki babit ban yang hakamat jam me bad ban shakri me da ka bas nge verid ngi kar padi me bangi ke bayo benda ha ka met bad ga snam ukris ngin long ke bela pinyat le ka ve da omen sim bakhuid Tekan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka parthai pato penjana ya ka ha ka jingin rengkat bado Francis uppa bakhuid jangi
Uwil bat marvenu bishop jangi bat baru ki ling do bat kirinia. Tekan maulem ro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bele yuti ya daka ba kermen ya ga jimmi pat nginang duai naga binta ki beyit ba toinjun ba naga binta ki men siem bala klad baro. Badia baro ki bala klad no haga jingis ne jame to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jame. To isne yangi barangi kar pad ya me bareng kan bat ka maria te isoti ba koi ka kame jong blai. Rujoso ba kodo kurim jonga ki apostol ba koi. U Francis disease Bakhuid but baru ki rikoi ki pala pens ngaba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin dalem ha jingim bam jikut but bangin ra but pendon buram ya me da ukun jamme o Jesus Christ. Dau lembadu badhau kanlong hame ublay upa badon bo Hake jingelang kawe jingemen sem Bakhuid Baroka burambat ka jingyaro Junom la junom Tungin duai kumbau Jesu lahi kaya ngi Nagabinda ki jing don kam jungi baro Duai karpan nagabinda ka Bible Convention Hagane ka singi sajain Bat kum juru ya ki kinabara Bapin kare nagabinda ki eksa Kopa jungim Wa pabeng kalong Bakhuid teng jame Kanwan ka ima jame kalong kamon jame hakan daw kumbaha bening Tuay yang ibinta ka jumap jungi kapala kasmi Patamap yung igarang tam jungi Kumbangi rungi ma ikabalik sniyo yangi Wadwadilang yangi siya ka jimben shoy Ray taplait yangi nakabasiniyo. Taplait yangi karpat ko try naging siniyo baro. Haga jing spoon jamme, tay jing sub jing sign haga sngi jangi. Kanambada ka jing arab ka jing snay jamme. Ngi light baro bona ka pop, but ngi jing eda naging jinjar baro. Kadbang idang up kemelendi aga jingermen Bakhuid, but ka jing wan pa jung nong penim jangi uji su Christ. Namar jumye kalong kalima, jumye kalong 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 Kotrai Jesus Christ may bela ong hagi apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame tai hakaya ka jing suk bad ka jinget le ka wai kat kum ka mon jame mame uba im bad basan sha junom la junom ka jing suk trai kandon barabo rengka bat pim dam da ka jingi ru Christ tong ini ai ngu markan Hakami ukon lambro junga Palei. Hakami bakit na ka pop junga parte. So kito ke bela kor shaga jinka wai junga ukon lambro.
Melawan siyang sabati, melawan london snam, wat merke goyangi, lembaga ni Eucharist Bakhuid, lembaga jingay tiya ka mesbaga snam jame, nakin diyo buram yagi, ko jisubi, agane ka sni buram jange yimane bahala jame, iwan ay ti hame ka jingem jangi, agi sa utong irang ka temper Bakhuid jame, ben gandang shusho yagi, ben gandang yaga meto mar jangi, ben gandang ek jimu jabarka jangi, ben goy ben kiya ki bapangi bashitam, ben goy ben kiya yagi badang apadenge jinge Bakhuid jay, ay lune ki kod paro ki badang haga jinguri bura, ki inga sen badang ka jingol ma, yagi ki rishimet ki badang lasakama, yagi badang apadenge jingso si Bakhuid jay, ki badang kaya ka snika, Jesu ay bole ki baro bagre kalegma, ay baro mangi, inangyo maare ka bor jame, kamda me baro ki kon ki bashimanda hagane ka mas Bakhuid ha online, wal hangne agama jame, karko yaki baro, yagi jingdo mo jame baro, hallelujah, 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 To nginia Dubai. Koblei me ubalemba ka dak janga balang hangne ha partei mela mon ban pen paulu pa hangi ya ka Jerusalem beneng to aingi kerpan ba da ka jingyo binda jangi hagane ka sacrament
men pelong yangi ke temple jangka jinga e jame but men pendrung yangi shaga jaka shangne jangka buram jame da ukres utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim ngu ya ka kle jambi kerpadi ke jingkerku nau jisu to blay utrai jangka beneng bat ka kindau ubala lumlang yepi haganega sngi naga binda ka jingaiti kintang ya ke yimane bha halatrin en pelong yepi ben pahu ha ki jingkerku bakinja beneng amen to blay ubala mon ba ya ki kun jongo ke bala sapriang kerleng yan lumlang ka we hau kun jongo unai ba pin kerlalong ka temple jongo barga jaka shong jongo men siem Bakhuid amen to ai ba yan pen kuit par yepi kanamba ublay un shong sa hapo jombi padun pin but pin yo rengkat but baro kiri kuit ya ka nom pateng jong jing suk bam jekut amen but ke jingker ko jong ublay badon bor baro uppa baru kon bado men siem Bakhuid kan yar happy but kan sa but pi junom amen ya lisuk ban pen bana ya ka kubor babha jong utrai da ka jingim ka jompim ko himen ko para ha kene ka Bible convention pilaban manilam iki kon jompi ki ban sapingre ki exam kilaban ban rai ki kulam ki file baro ba endon kun sadon ke jingkerku ya ki kina ban pen kre na ka benda ki exam Lai spotlight. Sim Bakhuid, Amen. En je raad je trouw Jezus Christus.